Well, no, my people out there, you can bad boy shot a Kuriba champion, Coca Fivs. My name is Kuriba champion, Coca Fivs. So it's out to us on our channel, subscribe, like, share, and comment. Ibindi bitandukanye guys, group abantu mwese mudukurikiranye mu manager z'igihugu wabarasazuba amajyepfo ndetse n'uburengerazuba mwese turabakunda cyane. Uyu munsi dufite topic imeze ite? Dufite topic y'abantu bakunzwe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse tugenda tunigana impano zabo gake gake. Ndakeka iyi topic dukoze iri buze kubashimisha cyane. Show no tap so nudaseka ibintu ni wane nengeye kubakorera weekend kabisa ubundi hashiye koko bavandi. Inyogo bimeze bite? Yola ibintu ni wane prima vita inyogo yogamo turi netwica ahantu ku mazi twese twica kwa mu mazi. Kundo ni iki? Urukundo nakanyangingo gato gato kajya mu bantu babiri kakazamuka kakagera ku mutima bikarangira ukunze undi muntu. Urukundo ni iki? Nakarimangingo gato gato katurutse ku ndwara ya heporoide kajya mu mutwe w'umuntu n'undi ubundi bagahuza ubundi bakabyara urukundo. Urukundo ni iki? Urukundo ngiye nyange mwanafunze ni urukundo twakomoye mu bitabo by'abantu benshi cyane twagiye dusoma dusanga urukundo n'uturemangingo duto duto kamwe kaba kari mu mubiri w'umuhungu n'umukobwa bihura bikabyara undi rukundo. Urukundo ni iki? Twimanukira ku kibuga hano kuri stade Amahoro aho tugiye gucacana n'ikipe APR ndetse na Rayon Sport. Nkuko bimeze rero nkuko tugenda tubisobanurira twese turagenda tureba match neza cyane turyoherwa. Aramucenze aramanutse reka turebe neza cyane. Nkuko mubibona umusore upima ibiro 200 agabagubize migitego yanyikaranywe. Biteye ubwoba n'agahinda ubwo twanyarukiraga mu kagari ka Gashekero n'agace ka Gasyata ahazwi nka Kicukiro Banyahe. Twasanze indaya zirenga 2 zarwaniye mu kabari bapfa umugabo. Nkanjye Jean Pierre Papi BTN TV twifuje kugerayo tumenye ibyaya makuru. Aha ni mu kagari k'inyerera mu cyamo umudugudu ni mu mudugudu w'inyerera mu cyamo na kagari ka Gikunda Mvura umurenge wa Gikunda Mvura. Ikibazo kiriho giteye gite nkuko twagejejwe amakuru turi muri studio za BTN TV byabaye ngombwa ko tunyarukirayo. Abaturage bo mu cyiciro cya mbere bazwiho nko gukora imirimo ya VUP aho bijujutira umuyobozi wabo w'akagari ndetse n'umurenge bifuje guhamagaza itangazamakuru kujya tubakorera ubuvugizi nkuko bimeze rero. Jean Pierre Papi BTN TV nkuko nasezeranye n'abaturage kubagezaho serivisi zinoze ubuvugizi ku gihe ijisho ry'umuturage rirandeba nkuko ntari kureba. Byabaye mu masaha mu gitondo ubwo abaturage bari bigaragamije ku muyobozi w'akagari bivuga ko hari amafaranga yatanzwe atabahaye. Twabashije gukonegita nimero y'uwo muyobozi w'akagari gusa ntiyaje kutwitaba yatubwiye ko ari mu kazi ibindi muzabimenyeshwa mu nkuru itaha. BTN TV i Kigali, Jean Pierre Papi i Kigali. Kabaye Bemuchoma kuyapa jano ndushenda.